Bio sam najomiljeni kralj i zvali su me Čika Pera. Ja sam Petar Karađorđević, ratnik, umetnik, liberal i kralj Srbije, ovako sam ujedinio srpske zemlje i postao kralj Srba, Hrvata i Slovenaca. Rođen sam 11. jula 1844. godine u Beogradu, kao unuk slavnog Karađorđa i sin Aleksandra Karađorđevića. Moj otac, knez Aleksandar Karađorđević, abdicirao je na Svetog Andrejskoj skupštini 1858. godine, nakon čega je naša porodica emigrirala. Kasnije sam se pridružio francuskoj vojsci tokom Francusko-pruskog rata. 5 godina kasnije, 1875. godine, Srbi su se pobunili protiv Osmanskog carstva i bez oklevanja sam im se pridružio u Bosni. Borio sam zajedno s ostalim ustanicima pod imenom Petar Mrkonjić, iako sam mogao imati privilegije zbog svog porekla. Nakon